Apolo kinitone cholongolo yaret otela moru Richard Salwe nyako ngesi e balebe e kota pugana lombu na Akiro nukatipet. So amapugano ya jokak aino so edulalo awokot nepepe kwana kida Adekis na polo ne losagotuni dodo kwana eja isakurian neja ngunu lualoma si to Alupok no anyunu neta nota iteso itogoi edukeo oma mayongiti so akepole be mamiene jeni aibe jay kurdongon la Ebeit nyesi kotoriso ebe etoso maite ko sengare no ikoto sa anyune be e commissioner ne pepe kede a minister ngole ya no Alupok jesu no sitori kwa ido itoso matalo lobobo ikosi polo pirotindo jasi kwa bune le jenete ikoron lo Alupok anu jokana etolo stena na patalo Alupok anu etolo sa mama etukuta ino etukuta yera kwa Nigeria project no ya utapugana na Akiro kwa Adekis yoda yasu ngalo ikosa yanga makasa de diskusable mama ichai ko lego be these people have been backdating akese bora akese risitilo lagula Alupok ko wakati de be progress ko yese la mom fi photo adio Alupok lo rapai edio twena yangar narai tuta saite apol dai ko so apol jaw narai Adekis rebo de polo na le bena medown generations kere le photo ko ngare Apolo kinito na Akiro no Alupok ko ibuga soroti jore mo bichopian ngesi e balebe e joka kanu isomato situnga anyara une ngare no kayuara Alupok ko yeri borne polo akere anu kesa keo na nguria ne jo tawno kech ayuara Alupok no apugan era borne jok na reto Alupok no apugan ngese pera Adukokin Adekis ngese pera Adukokin semero ngese pera Adukokin boro lo gele akapo kopana ijakara iduku iboisti ngini Nigeria akoto keda korana tupito ne mea kosorote site West Joseph Ochen ngesi e balebe mamuke si e pote achamakini diopen aibe Alupok apugan so Akiro no metupitos so ibarebe apotu angasi kwanado bere timu kwana ngasi nyo angasi bere kwa ni boundaries lo Alupok ano ajen tube dubo bere lo angai bokolo bu e council je kiti Alupok ngun sek dubo lo angai ba dumo to Alupok no kau pacho akalo na ona dumo ne city nesi koto na jenun buju mamsi bu anu ade makintu Alupok ke salombe irwa Alupok anu lo igwe no spoko onyo to mam ko yiko sa jenun ber kuriano ngini nesi jai kini tunga nyara neta memba na Ebeit nako ibuga soroti Joana Choma Lobo kano angi chune pone lo ayuara Alupok apuga erasi no Ebeit apotsa dumutu ebe alomana situnga Alupok no apugan ido lichelwe bakasi be jatatar kesi arisitin opono chilaki nae iche akesi mama risitin kese chaete poti community members of chama na rosebe honorable to pakbereja Akiro nu ikoto so a meeting a parasha disinga reni bobo nesi kesa gwa ikine meeting sabiti lebunit ido resolutions lo poto keso chama na ros nesebe ikoto so abunereke da risitin nuopono inaki na iso edumun be mama kesekire chaete chuto jok ero kitunga ngun lopoto twegele kisi so arisitin Alupok nu ejarete opotu kesida obongono kisa Akiro arai mam odumutu e compensation o jai kisi so e compensation arai awena titunga nguno jera mam ngakoto Akiro no poto takanutu o Usoroti University bobo atakanun Kanuka TV East Abraham Lapu Koibuga Soroti